isin titiang ngantuk nyari tayang ri sesampun ide Sangyang Siwa rawuh iri kering Kumarapuri ya. Yang sepengrauh ide Yang Siwa iri kering Kumarapuri nuli gegeson pisan ide kasemramo oleh ide Yang Kumara. Sampun wenten ring ajeng ngajen idone nulingon ide Yang Kumara ngaturang punika wajib cokor Ritat kalau ide Yang Kumara ngaturang wajib cokor ring linggih ajen idone nuli ide maturatur ring ajen idone ya. Daging atur ide Yang Rari Kumara singgih aratu Sangyang Siwa pasang tabek titiang puniki Kumara ngad pada ring linggih iratu wentanan api yaning kepineh kangkat yaning dados titiang ngelungsur keledangan palungguh aji durus nikoyang aji napi sane dados tetujon napi sane dados bebuat aji pranogade ngerauhin titiang Yang inggih riwau maneg daging atur ide Yang Kumara sekadiasa punika
nuli geles ne mangke nyawis ajin idone ide Sang Hyang Siwa. Daging penyawis ide Sang Hyang Siwa uduh ne keceneng dewa yang kumara putra najine tuah idewa ada tekening atur idewo mapitakon tekening ngaji tuah saja to cedeng sawireh ada pebuat syarat anelakar gonyaka ngaji tekening idewo ada gatro ane dahating mabuat tuk itu cening mawe saking Sang Hyang Ian buat gatrone totonan jeneng wang sido dewo pedas mawa tuah mawit sangkaning belen ni dewo ne ide bataro kalau jeneng rawa di rumah sedang kejut anak buku haji kenane dadi jalarang sawireh beleni dewone yang kalau totonan yen apa dadi dadalan jek teko mabedeh tekene ngaji ya nyanggo dadi tanpa sangkan teke belen idewone memedeh tekene ngaji buena besik belen idewone nyenguh idewo mapedewekan salah pelekadan ceninge ya nyamen apa watuan iya dong
ireh idewo kesengguh salah pawetuan bani cening langgah langgiano persanggo idewo matuhin pelekadan belin idewone ya sana dong ceneng yang kumaro pianak aji idewo buena besik ane dadi jalaran mewastu mawuh dadi sepet anake buku aji ya. Pino anas ceneng yang kumaro pianak aji dadi dan pesangkan sapetekan beleni dewone yang kalau kebrahmantian tekene ngaji tur maning yang kalau mepengidian tekene ngaji tok itu cening cening donyen idewo tang kejut di sesubane idewo nawa pengideh belin idewo ne totonan cening dong sangkaning suluk pesan ngideh idewo gumanti lakar angon tetadahan cening dan si ada ke pariawang buena besik dadi jag memengkung pesan suluk kena belin idewone sing pesan sida banaji namakin pengidih belin idewone do kengerananya rumah sing nyidang mapindah kebelet raso yang banaji ya apa nah do kengrana yang ngaji teko tekening idewo lamunan jani pangsing yen idewo teng kejutan penan ngawit uli jani pangsayaga anak ibuku idewo
janing siada warung Lampung buena besik ane dadi syarat kena aji pang idewo pedas nawa pang sidenyin idewo wang de dadi tetadahan belin idewo ne cening apa landap dabang nah suwireh kene pikobat cening jan uli jani cening kelawan aji ngalih-ngalihe nyelik sikin ane madan wiwe kau jalan-jalan kenah-kenah anguli jani cening yang aku inggih ne mangkin muali raris yang kumare matur ringajin Indonesia titiang nunas ring inggih aji yan sekadia sapunika indik pidab-dabe ne mangkin banget titiang ngelungsur ring singgih Batara ngadalang nayo mangkin daging pinunas titiang ring ratu Batara sesunan titiang palungguh iratu mando ledang iratu ngemedalang daging unteng winayone aji ya mengit jalan sedih yaning sampun aji ngemedalang unteng wiweke mewastu sidur aris titiang ngemurnoyang punika sebet kenah titiang aji ya sang yang kalau wangene nada semalih nyane
Belen titiange bataruh kala mangno nenten kedurus memanah jagi nada padewekan titiang mangno titiang duduk semalih nyane yen sampun mawit sangkane ngunteng winayone punika presida titiang wangne ketadah sida mewantun titiang nutugang urip titiange iriki ring jagat sekalune ya nyokore angan batarong naler kantun titiang meresidoyang memanyak ngad pada ring linggih ajine asa punika daging pinunas titiang aji ya odoh yang kumaro di marone sekadia sapunika daging atur ide yang kumaro ne mangke nyawis ide sang yang siwa uduh ne kidewo rare kumaro okan ajinde ya do dewaso mandang sayo nah jeneng yang kumaro dewa yen tuah kekedo pengideh idewo arepe tekene ngaji do idewo sumanang sayo tekedo jeneng nah aji mastu dewa mangke sawireh ane jani aji lakar niwakang mantra pemastu mahosidi arepe tekening idewa apang setato daging pemastun ajine tekening idewo cening ngawit uli jani katekaning kepungkur wekas idewo setate mapadewekan cerit tuketu cening Jakarta semat sang yang marong mandeg bawos ide yang siwo sekadia sapunika
nuli ne mangkin nungalang sabda bayu kelawan ide jota smart uduh jening yang kumareang meragorare wastun aji tekening idewo ane jani ngawit uli jani idewo setate mapadewekan cerik siwa loko puput ide Sangyang Siwa ngemedalang pemastu ne mangkin nuli musna nenten jekantun ring pengadegan ide Sangyang Siwa musna ngungsi siwa lokone ya